mediante el ofensiva militar contra el grupo del Maute Brothers na Butig Lanao del Sur este mga tiempo, i-afreta el seguridad el militar na syudad de Zamboanga. Iasigun kanila, sila kampante kinway spillover del Guerra na Lanao el ginda aki na syudad de Zamboanga. Asigun kun el commander del Joint Task Group Zamboanga, Colonel Juvie Max Uy, el cosa sila pwede man monitor amo el individual grupo del miembros del Abu Sayyaf. So far, the security situation in Zamboanga is normal. We don't receive any threat so far. We are thankful with the cooperation of the people of Zamboanga and all other law enforcement. Kampante asigun el militar, kena buen estar syempre el syudad de Zamboanga, maskin ta pwede sila nota kung sa mga rebelde. Inuay asigun sila ko sa taman monitor malplano, hasta el mga militar na basilan isulo, afretaw aura el bisyada na kadaigwalan AOR, para hindi pwede sa kasimpatiya, desde diferentes grupo del mga rebelde a uni otro, ipwede planya atake na otro mga lugar. Of course, the ASG have a known presence in Zamboanga City. But so far, we don't monitor any activities or any threats that they are planning in Zamboanga City. El PNP del mas temprano ya habla, kay hindi tadeskan sa LDE lamang intel fusions kada semana. Donde tapade sila sa mga mas resyente informasyon acerca el mga movimiento del mga lawless elements. Un grande operasyon ahora asigun el tase sila como el one-time big-time operation junto con el PNP, donde tamang target mga grande personalidad y grupo, hindi lang de droga, sino hasta armas y mga eksplosiba también. Del mas temprano el gobierno lokal, yaman turnover con el mga nuevo Mahindra 4x4 con el PNP, con el estasyon de pulis na Vitali, Kuruan isang gali. Este para puede ayuda con el DILA Mobility y responde na tiempo del necesidad o emerhensya. Tiene también mga Rouser motorcycles el yadali con el Task Force Zamboanga para con el DILA mga mobile patrols. Albert Luna, Dateline Zamboanga.